Kajantia Students Union mentaka sengi kalalit ban IT ya kedor khas caka office cak menteri rangba kajala ukon rat sangma bat caka menteri ketenatan ka kong amperin lingdo kalor kajing syak ban ben ki ba ka blok 1 haki karbi. Uba Trevor Arsuchan ulakam bahanin ke sengi balang ka artarik nailar kiladon ki kenhun seng balang na karbi ki balawan ban berngim bersit ki penting ben semiet bat kilatan ki samla ki basa hakati ka than blok 1. Syuk-syuk kat kum kajing ong ubat Trevor ula ong baki karbi ki balakam baki deki kenhun seng balang. Kila mahame ki samla na blok 1 baki mde ban seng kinu-kinu ki kenhun seng balang hapo uput usam jong ka blok 1. Na kaliang ka seng kala ay jengmut syaka sorkar, badan kam bandon kajing yakran hapring ki arteli ki distrik, bat kumju haki arteli ki sorkar, kentup ka sorkar Meghalaya, bat ka Assam. Kidei bandon kajing yakran na kabanta ban ay kajing yada, bandon ka syong suk syong syangan haki jaka kaput. JSU Sengkme dari kayo kendo badi Madam Ampurin dari jingsyang di kendo badi CM dari ke pahapat ngai kendo langi Madam Ampurin menen dari ayo on phalang ya kador khas ya CM bad kunju sai Madam Ampurin kini dia mentatrik kumbangi jutep ng posopor kejing nyonban kejing yurat kitagi perlok karbi yagi beri ringi po blok 1 temen gasni duk kisni berada pi hari ini gasni syuak skau bodon kejing berngem bersit kibri ki bakwat ke digi NGO dan kita ki social organization kedun sing malang baper hapo karbi bagi latani kena samlah hapo yo pahat bagi penting bersimit ya kini prado prasnan ki basa hapo blok 1 bagi tegi karbi ki bakwat ke digi kita kedun sing malang hapo karbi anglong distrik apo Assam ki ong ba ya kitigi kun samla ni ki perlu persan ki ba hindai menseng kenu kun hun sing balang ni ka social group organization apo te put usam jong blok 1 tangi sutu sha kini ke daw ba bagi kwa ban kubum ni kwa ban set yak sentur jong ki perlu persenam na mar pitip sai kini regional committee na bandong kini ka ji kumbet put hapdeng ka phase 2 jong hapdeng ka sokar Assam sokar Meghalaya karya kini ke buj po ke buj jongki pat ba karbi ba ikwa ba kita ki berdo persan ki basa hapo blok 1 ki badai hok penwan biang syak po state Meghalaya jungi amar kadai ke kam ke ba lagu ki po si charge nas pasan poi bitep sai ba notification no governor ke ba attach ya ketika blok 1 syak ketika jelasan Henry kumolong mentah ki berdo persan jungi basa hapo blok 1 ki kwa Perwan pai biang pat cak state Meghalaya. Kejing lek karbi penting bersmit ki beri jungi kalau kubum biki bagi tiang bandawai ka hok keren ya ka hok bagi kuat men pai biang cak jong jelah. Oi kalau mustral bi hari biok keren di Madam Ampurin de kila buru ya ka dorkas ka ngila aru ya ka suggestion kalau ba idon ki suggestion bi ong ba don kam men chim initiate ya ka jing keren hapring arli ki distrik Hamren ke distrik jong ka West Inter Hills berkunjung ke bawah di sorkar Assam sorkar Meghalaya banyak keren bagian dia keren kalau ke suk kasai kalau ke safety and security bag protection jong pardo persan ke basah tiga jaka amar isu syai extortion gejur berkebaan isu syai gaji penting bersmi kalau gejur ti isu syai berkarbi dan jong kan taga butpo ban yurat ke hok jong pardo persan jongi bandawai ke hok bukan paipat cak ni ke state jongi ngingit skam baga jing keren bagi minister kalong basiso bat ngila pha ko bilang chu CM bahkan sedang jing keren apa lagi ar ICM bagi minister ke sebentar pada ini ba namar wana yang jing sui kwa ka swift action ke mencing kerki ke sorkar bani keren bagata gi sorkar rasa ban ai ke protection ini kata ke jing ada lagi pada persen jing pasal ke cakap